ubutaha muzi yuko twagarukiye kuko mu hagati ubu tugiye gucumbura tujya ku by'imbere dushaka ijosi ry'inyuma ku ikoti twifashishije irati rikata ikoti. Ijosi rero ryo hejuru ry'inyuma muzi ko tutari twakarishushanyije. Ijosi ry'inyuma iyo umaze kupima ya gatatu uhita urishushanya ugasa n'uwinjiye mo hasi mo gakeya, warangiza ugafata ibipimo by'urutugu bigufasha gushaka imbere. Ubwo aha ngaha dufiteho 18 bya santimetero. Noneho tujya gushaka ku cy'imbere. Muri gukurikira utari gukurikira usohoka uve mu ishuri ngurana n'abana b'indangazi. Mbo hano rero tugiye gushaka ibitugu. Ibitugu tugiye turapima umuzenguruko w'ikoti ryose tugabanyemo kabiri. Tumara kugabanyamo kabiri twongereho 5 ka santimetero, tuzamuke 2 ka santimetero turi gushaka ijosi, niturangiza tumanuke 8 turi gushaka ijosi ry'imbere, na hano turamanuka 8. Noneho 8 umanuka utandikiye hejuru, ukongera ukamanuka 8 utandikiye munsi y'umurongo w'ifatizo utuba twatangiriyeho ikoti. Warangiza ugaca umurongo w'ifatizo. Noneho ijosi hano dukuraho 1 n'igice, tugahita dushushanya ijosi ry'ikoti. Twarangiza hano tukamanuka 1 n'igice nk'uko twari twabimanutse hano ku gipande cy'inyuma. Noneho turafata ya 18 twabonye ya santimetero, niyo turi kwenda kuzana ngo tuyifashishe ku rutugu rw'imbere. 18 bya santimetero. Noneho duce urutugu rw'imbere. Kugira rero ngo tubone amaha y'imbere turakuraho 2, turagaruka inyuma 2. Ukuntu kugaruka inyuma 2, ufata ibipimo byo wapimye mu gituza, warangiza ukagarukaho inyuma 2, warangiza ugaca umurongo wifatishije eker cyangwa irati rikata amakoti. Noneho ubu turi gushaka amaha. Noneho iyo turangije dupima, tugiye gushaka uko turi bubone umufuka w'ikoti imbere. Umufuka rero w'imbere iyo ugiye kuwupima uzamuka, umuntu muremure uzamuka 11, umuntu mugufi uringaniye ni 10. Hano ubundi umufuka uba ucurikiye imbere. Ubwo iyo ugiye gupima imbere kugira ngo ucurike neza uvanaho irobo. Irobo ariyo igice cy'igice.
warangiza umufuka ubundi dukunda kuha 5. Umuntu munini agomba kuba afite 6 kuri pensi cyangwa 5 n'igice. Warangiza ugaca umurongo uhagaze, na hano ucaho umurongo kugira ngo ukureho uruteranirizo. Uruteranirizo rurahura na pensi. Murakoze rero, igisha n'ikikoti kibanze tukaba turakirangije, ibindi tuzabyiga ubutaha. Mukitegereze neza uku niko igisha n'ikikoti kibaga kimeze. Ubwo iki ni igipande cy'imbere, iyi ni sentaraje, noneho iki ni igipande cy'inyuma. Iki ni igipande cy'inyuma, uku niko kibaga gishushanyije. Ibindi naho ubutaha, mugumye mukurikirane YouTube ya Gaston Mbonye Officer.